muri Angola niyo ntagiye mvuga ni yari ibindi ibiki byo muri Angola Nepo uvuze muri Angola uranka ari muri prime ra muri Nepo muri Angola nakuranye muri Nepo muri Angola bateraga ibuye rimwe bica inyoni ebyiri bizihizaga ubwigenge bwabo ari nako kandi bakira n'ikipe y'igihugu ya Argentine byari ibirori mu by'ukuri bitangaje kuva ikipe y'igihugu ya Argentine yahagera imihanda yarafunzwe induru ziravuga imihanda yose iririmba MESSI bikorwa bitandukanye umukino rero waje kuba uberamo udushya twinshi cyane aho perezida wa Angola yimanukiye ubwe peke yake akerekeza kwenye mu kibuga perezida wa Angola rero yari yazaniye MESSI ariko ntabwo yaje wenyine yazanye n'umuryango we n'umudamu n'abana nibwo navuze ni rwose uyu muvandimwe wita MESSI arakomeye cyane kuba ashobora guhagurutsa perezida w'igihugu n'umuryango we wose bakaza rwose kumugenera impano navuze nti umupira ni ibindi ubwo rero match yaje gutangira Argentine itsinda ibitego 2-0 ariko ikintu cyari gishimishije abanyangola bifaniraga Argentine byatunguranye cyane awabonaga muri stade rwose MESSI yandirimbo abanyargentine bakunda kubivuga muri ubwo buryo abona yiganje mu bafana benshi bangora muri stade ntungurwa avuze ikintu cyo gufunga umuhanda abaturage ni kimwe mu byo bishimiye bati mureke zinyureho tuzireba imodoka nta zindi modoka zizitambika tumutera icyokezo nta traffic twe turi tayari kuba ku mihanda nta kibazo dutuje twazanye ibyapa turirimba MESSI byongeye kugaragaza ko MESSI ari umuntu munini muri hano muri Afrika muri rusange abanyangura bishimye cyane ngira ngo bigarutseho bizizaga isabukuru y'imyaka 50 babonye ubwigenge imbere y'abafana 50 kuri ya stade nabonye ari ngo Estadio Novembro ni bukinya Portugal Estadio Novembro 11 Estadio Novembro Estadio 11 de Novembro 11 sinyibuze mu kinya Portugal ko sinyizi ariko nuko stade yitwa 50 byari byuze byakubise hari bya imyaka 50 yabiziza yari sabukuru y'imyaka 50 babonye ubwigenge kuko nabonye barakorejwe n'igihe kinini cyane mbere yuko babona ubwigenge babonye 1975 ariko ubundi buriya ngo n'abantu bakorejwe igihe kinini cyane bakorejwe imyaka 400 bakorejwe na Portugal ariko niyo ugezeyo imyaka 400 kuko ngo bakorejwe 1575 niyo ugezeyo n'ikinya Portugal muri 75 iyo ugezeyo nyine kugira ngo umenye ko ibintu biba byarafashe urundi rwego kinya Portugal kiba kiganirwa nk'ibintu bisanzwe cyane n'abakinnyi benshi za Portugal dukunda kubona abanyangora benshi abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Portugal bafite amamoko muri Angola bigaragaza ko nyine bafitanye iryo sano rinini cyane so Argentine yatsinze ibitego 2-0 igitego cya mbere cya Lautaro Martinez ku munota wa 43 kuri pass ya Lionel Messi nawe ku munota wa 82 atsinda igitego kuri pass ya Lautaro Martinez wamushubije ariko ikintu cyatunguranye cyane ariko kiri ukuri ni fact Lionel Messi nicyo gitego cya mbere atsindiye ku mugabane wa Afrika abantu mburya mu gikombe cy'isi cya 2010 nta gitego yigeze atsinda Nepo ndibuka ko yatanze imipira nk'itatu kuri 4 ivamo ibitego mu gikombe cy'isi cya 2010 ariko nta gitego yari yarigeze itsindira no ku mugabane wa Afrika so icyambere yatsinze rero yagitsinze no kipe y'igihugu ya Angola so ni match yatwaye Angola miliyoni zikabakaba 12 z'amayero nahoze mbona ko ngo buri gitego cya Argentine ngo cyari gifite agaciro ka miliyoni 6 z'amayero buri gitego ikipe y'igihugu ya Argentine yinjije ubwo nukora imibare uretse kuri zira miliyoni 15 wishyuye kugira ngo Argentine ize ariko amafaranga yabaye menshi kuko MESSI yagombaga kuza ariko na buri gitego ngo cyari gifite agaciro ka miliyoni 6 z'amayero byarabahenze cyane byarabahenze perezida wa Angola Joao Lourenço uyu mugabo wanabaye chairman of the People's Movement for Liberation of Angola iri shyaka naryo riri ku butegetsi ara mu gihugu cya Angola uyu mugabo yarahoze ari Minister of Defense cyane kabisa urumva yatowe 2017 mu kwezi kwa 9 2026 kwa 9 2017 yongera gutorwa bwa kabiri mu yindi manda mu kwa 8 2022 habaye agashya rero uyu mugabo
murumva ko agaciro k'uyu mukino kari hejuru cyane. yasabye Pedro Suarez Goncalves umutoza aramubwira ati nkeneye ikipe nziza ikomeye, abaturage baze kureba match buzure stade ariko nkeneye ikipe nziza umwiza hari cyane, fatanya na Ministeri ya Sport ufatanye na Federation nkeneye ikipe nziza. Umutoza nawe mwiza yatuzaniye umuzamu witwa Marquez, bavuga ko ari umuzamu mwiza, banizera ko rwose ikipe y'igihugu Angola ifite umuzamu mwiza kandi uzubakirwaho by'igihe kinini. Bagira batya muri defense bazana uyu musore witwa Gaspar uramubona Kialonda akina mu ikipe ya Lecce mu gihugu cy'Ubutaliyani. Bazana Jonathan Boatu akinira ikipe ya Gil Vicente muri Portugal. Bazana witwa Gustoria Rito Carneiro akina muri Angola iwabo. Akaza kuri kabiri Louis Modeste akinira ikipe ya Udinese mu gihugu cy'Ubutaliyani. Uyasanzwe akina kuri karindwi imbere ariko bamuzanye kuri kabiri. Bazana Mediane irimo Maestro, uyu musore akina muri Aranya Sport muri Turkiya. Ni umusore w'umuhanga cyane, nawe bari bagira icyizere kugira ngo aze kuba abafasha Maestro. Uyu musore ndabyibuka ikipe yarahiri muri buke nkundura yari mu gihugu cya Misiri, ama ekipa agura abakinnyi umuba w'amafaranga. Piramide yazanye umukinnyi avuga ngo bamuguza amamiliyoni n'amayero. Igihe bagarura ikipe yarahiri yamupropoje Ramazan Sobi bakagarura n'uyu musore wahoze muri Aston Villa. Yarahiri yamupropoje miliyoni 4 n'igice z'amayero. Trezeguet bagarura muri ya nkundura ya Trezeguet cyane. Uyu musore aranga yigira muri Aranya Sport. Bazanye n'umusore witwa Fred akinira ikipe ya Bodrum. Imbere bazana Gerson Dara, abantu baramuzi mu ikipe ya Wakla. Bazana Zito Luvumbo akinira ikipe ya Cagliari mu gihugu cy'Ubutaliyani. Bazana Chico Banza w'ikipe ya Zamalek. Batakisha Mbala Nzora, umusore ukina mu gihugu cy'Ubutaliyani mu ikipe ya Pisa yahuze muri Udinese. Na za Cagliari n'Umutaliyani wavukiye hari ariko afite inkomoko muri Angola. Baramucyuye ekipe umutoza ari yapanze neza, ariko ibitego bya Lionel Messi na Lautaro Martinez byatumye rero ikipe ya Argentine hanyurana umuntu. Icyo kwibaza rero, Messi ni umuntu uvuze iki nyine werekanye iki muri Angola mbere na mbere cyangwa se no ku mugabane wa Afurika muri rusange, ariko n'umuntu usigaye umeze gute bundi mu ikipe y'igihugu Argentine bitunyuremo aderale bijyanirana no kuba barimo kwitegura kujya mu gikombe cy'isi kindi kukidefanda kuko nabo bagifite izina Messi nubwo urimo kugenda ribyina rivamo, ariko rihagaze gute mu magingo yangaya mu mupira w'Abanyargentine? Akoze cyane Ruvuyanga. Ikipe y'igihugu ya Argentine iyi match yayitsinze mu buryo wabonye bitayigoye cyane, kuko nabo bakoresheje abakinnyi benshi bafite experience, nubwo atari ikipe ya mbere 100%, ariko umutoza yari yagerageje kuzana abakinnyi bakomeye, abagero Nepo Ruvuyanga ni umunyezamu mwiza, abantu baramuzi muri equipe ya Marseille ya Olympique Marseille, nubwo atakirisha umunyezamu wa mbere Emiliano Martinez. Kuzana Juan Foyth ni umudefenseur turamuzi imyaka myinshi muri equipe no muri Villarreal. Cristiano Romero nk'ibisanzwe, Tagliafico bakinaga ari batatu inyuma, hagati ashyiramo Macarista na Rodrigo de Paul na Giovanni Lo Celso na Nico Gonzalez. Cyangwa Armando ruhande rumwe, urundi Messi atakisha Lautaro Martinez. Urumva ko nabo kubera ko babishya amafaranga menshi, ntago umutoza yaje ngo abashyire donc akenshi ikipe irangwa isanzwe. Bagiraje bimwe mu byo bari babapropose, babwiye ko bagomba gukoresha amazina yabo ya mbere, batifuza kubakoreraho test. Nanjye nemera ko yabikoze, ariko yabikoze kuko nko kutabanzamo kwa Alvarez no kutaboneka kuri iyi match. Alvarez yabuze ibyangombwa, we hajemo ikibazo cy'ibyangombwa ngo basanze ari inkinga adafite. Muri Angola bavuga ati rero ntago tumwemerera kuza. Ya fievre jaune utafite urukingo ntacyo muvuga. Alvarez rwose nuko byamugendekeye, ubona bituma atabona ibyangombwa. Ariko kuri Lionel Messi tumugarukeho principal Nepo, umugabo witwa Lionel Messi muri no minsi buri kintu cyose akoze, yaba igitego yaba assist, gisigo duhigo runaka. Niyo myaka we na Cristiano bagezemo ko buri gitego buri assist na gahigo runaka, kubera ibintu bamaze imyaka myinshi bakora. Messi yatangaga assist ya 401 muri kariyeri ye, arabura assist 3 zonyine, akahita akora gahigo ko kuba ari we mukinnyi watanze assist nyinshi zivamo ibitego ku visi umupira w'amaguru ibayeho. Uwa mbere ni imwe, arabura assist 3, agaca ku mugabo witwa Ferenc Puskas ufite assist 404. Urumva ko assist 3 kuri Messi agomba kuzasoza kano gahigo ari we muntu ugafite. Uri kumva yatsindaga igitego cya 895. Nabyo ni ibitego byinshi kuri Lionel Messi, nubwo Cristiano kimuri imbere, ariko Messi ufasha no ma assist n'ibitego amaze kugira uruhare mu bitego 1296.
mbaza ngo we na Cristiano harimo ikihe kinyuranye ku ruhare rw'ibitego n'amasist uteranije harimo ikinyuranye cy'uruhare rw'ibitego bingahe cy'uruhare rw'ibitego 84 ariko Messi amuri imbere ko Cristiano we afite 1212 ufashe ibitego bye 953 na assist 259 Messi aramurusha uruhare rw'ibitego 84. Cristiano ibya assist ntuyumubona ibya assist ntago hari ubona ko Messi yaraje ashyiramo no muri za desa nuko bari umukinnyi w'igitangaza ntago kuri Cristiano zakabaye zigeramo. So tugaruka kuri no kipe y'igihugu ya Argentine n'imiteguro yayo kuko ubundi nta nindi match bafite muri no treve barakina na Angola indi treve bazakora niyo mu kwezi kwa gatatu ari nayo bashobora kuzakiramo na finali zimana ikipe y'igihugu ya Espagne ubundi bakahita bajya mu gikombe cy'isi. Mu yandi magambo nta yindi myiteguro irenze iyi ngiyi idasanzwe Argentine yenda kugira mu gihe kiri imbere ari groupe umutozi ibyo byose amafite majorité afite amaze kugira groupe 100% arabizi afite abakinnyi mu mutwe azajyana kereka abandi bazakora ibidasanzwe bakiyongeramo muri iyi groupe. Ariko tugaruke kuri equipe Nepo abantu ntibaze kuyibeshyaho iyi equipe muri iyi minsi hari uburyo abantu batayihereza valeur ifite ubona ko muri iki gihe abantu baravuga ati Espagne baravuga abongereza baravuga abafaransa ariko Argentine basa nkaho ibintu yakoze mu 2022 abantu basa nkaho bamaze kubidigera ntago agaciro batakibi ntago bakibitero ngo bishyira hano baranayifata kubera ko babona imyaka Messi ari magera baranayifata bakavuga ko ari equipe izaba isanzwe cyane mu gikombe cy'isi. Umva ko abantu benshi ari cyo kintu bagarukaho ariko iyi kipe Nepo abantu babyitondeho kuva mu gikombe cy'isi 2022 kirangiye bamaze gukina match 29 harimo n'imikino yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi ndumva zari match ngira ngo 12 bakinnye. Iyi kipe imaze gutsinda match 24 inganya match 2 itsinzwe match enye zonyine kuva mu 2022 igikombe cy'isi kirangira kugera maginga yabatsinzwe match enye zonyine. Muri zo match 29 batsinze ibitego 64 binjizwa ibitego 12 gusa. Muri zo match 29 bafitemo clean sheet 20 no kuvuga ngo match 9 zonyine nizo binjijwemo igitego. Bashoje ari abambere ku rutonde rwa CONMEBOL rwo gushaka cyo kujya mu gikombe cy'isi n'amanota 38 muri match 18 naga 12 muri match 18. Meri biteri wo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi cyabo yari Messi yatsinze ibitego 8 atanga na assist 3 urahirwa ibitego 11 yakinnye match 12 abanzamo 10 gusa umva ko ari na majorité y'imikino atigeze agaragaramo. Ariko ikintu giteye ubwoba Nepo iyi kipe kuva muri Qatar bavuyeyo nta match ya gishuti baratakaza nta match yose ya gishuti baratakaza bamaze gukina match 11 zose barazitsinda ibitego 33 binjizwa 2 gusa imikino 9 bayigiramo clean sheet nta gitego binjijwe muri match 11. So abantu baravuga ati ikipe rero abantu il faut faire attention iracyakomeye iracyadadiye abantu baribuka ko ijya no kujya mu gikombe cy'isi mu 2022 yari ifite rekoro nk'izi ngizi yari atwaye Copa America iziri kuri rani imikino hafi 26 idatsindwa ariko agahigo k'ikipe y'igihugu y'Abataliyani kaza gusorezwa kuri match baje mu gikombe cy'isi bari kuri rani imikino 35 badatsindwa bari gushaka agahigo k'ikipe y'igihugu y'Abataliyani ko kumara igihe kinini badatsindwa batsindwa match ya mbere ifungura igikombe cy'isi batsindwa na Saudi Arabia bafungira kuri match ya 36. Ariko equipe n'ubundi forme yari ifite kiragiye ntago yigeze zitakaza na n'ubu ngo biracyazirimo kuko izo match batakaje ni match ya batsinzwe na Uruguay ibitego 2-0 batsindwa na Colombia ibitego 2-1 batsindwa na Paraguay 2-1 na Ecuador 1-0 ni match enye zonyine. Izi match ni cyagiye basaga nk'abanabonye itike muri izi match ego ni harimo izo bari babonye itike ebyiri muri zo Messi ntigeze akina Messi muri ntigeze akina murenye batakaje ebyiri Messi ni yarahari muri izo match 29 murenye batakaje ebyiri muri zo Messi ntago yigeze azigaragaramo. Sasa ndashaka tugaruke nyine kuri Lionel Messi ubundi kuki ikipe y'igihugu ya Argentine ikimwihambiriyeho kugera amagingaye kuki akiriwe umukinnyi wayo mwiza kuki buri ariwe tukibona buri gihe kuri score sheet yatsinze igitego yatanze ama assist yaremye uburyo Messi abantu nibyo
baravuga ko arimo akina muri MLS muri Major League Soccer, ni shampiyona itaremereye cyane idafite n'urwego rudasanzwe ruhambaye. Ariko Lionel Messi muri no kipe y'igihugu ya Argentine aracyari we mukinnyi w'ingenzi, kuko muri izi match 29 afitemo uruhare rw'ibitego 35, atsinzemo ibitego 25, atanga assist 10, ni uruhare rw'ibitego 35 muri izi match 29 ikipe y'igihugu ya Argentine ikinnye muri uru rugendo rugushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi ndetse n'imyiteguro mu match atandukanye ya gishuti. So hari ibintu rero nshaka gushingiraho kuri iki kintu Nepo. Lionel Scaloni aracyari we mutoza, aracyari we mutoza kuva mu 2018 zira Copa America ebyiri batwaye, yaba ya 2024 n'iya 2021 back to back zikurikirana, yari we mutoza. Copa igikombe cy'isi batwaye mu 2022 yari we mutoza. Finalisme batwaye batsinze Ubutaliyani niwe yari we mutoza. Kuva mu 2018 n'umutoza w'ikipe, amaze gutoza imikino 98 sorry, atsinda imikino 68, anganya 14, atsindwa match 9 gusa. So ibi bintu kuki mbihuje Nepo, ikipe y'igihugu ya Argentine iracyafite umukinnyi wayo mwiza, ari mu bihe bye byiza muri ikipe y'igihugu. Imikino irabitwereka n'imibare gifite, beratwereka ko akiri umukinnyi w'ingenzi bagomba kuzagendera mu gikombe cy'isi, kandi nawe aracyabivalida mu mibare, aracyabigaragaza. Lionel Scaloni aracyari we mutoza, iyo ni indi nkingi ikomeye. Burya iyo umutoza atoje igikombe cy'isi agatozamo Copa America ebyiri agakina mizi qualifiers zose, iyi mibare yose turimo tuvuga dushimira ikipe y'igihugu ya Argentine akaba ari wifite, bisorenga ibyo bintu bibiri biracyahari. Sasa mu bakomanda yatangiranye cyangwa se mu bakinnyi navuga bahetse abandi bari banini muri equipe kuva fata no kipe y'igihugu ya Argentine, abakinnyi yatakaje mu bakomanda be bamufashaga mu bijyanye na resultat, navugamo umukinnyi umwe w'ingenzi wenyine ni Angel Di Maria. Angel Di Maria niwe muntu wenyine twavuga wasezeye mu ikipe y'igihugu mu batatangiranye nabo, atakifashisha muri iki gihe kuko yasezeye. Ariko ikipe y'igihugu ya Argentine abandi bakomanda bayo bose baracyahari. Emiliano Martinez aracyari mu izamu, Cristiano Romero aracyari muri la defense, Otamendi, Nicolas Otamendi aracyari muri la defense, Tagliafico aracyari muri la defense kuri gatatu, naho Eri Morina muri iki gihe we forme zasubiye inyuma, ubona ko nubwo atigeze amutakariza icyizere ariko nawe aracyahari. Hagati muri mediane de Paul aracyahari, Paredes arahari, Enzo Fernandez ameze neza muri Chelsea, ongera Giovanni Lo Celso nayo yongeye kuga, Giovanni Lo Celso bahaye indi sport aho ngaho. Ndi kuvuga mu bakomanda Nepo nushyiramo ba Lo Celso, reka tugaruke kuri batatu na mu bakomando bakuru, Enzo Paredes, Rodrigo de Paul. Umutoza kintu yakoze akira muri equipe, yifuje kugira equipe ifite abakinnyi bahora ba national, uzarebe niyo bari muri forme mu club yabo, aravuga ati aba bakinnyi nibo batuma ngera dressing room urwambariro rwanjye bakamfasha. Emiliano Martinez, Otamendi, Cristiano Romero, Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Alvarez, abo bakinnyi majorite, abandi bose baza baturuniraho. Bisobanuye ngo abakomanda yakoresheje mu gutwara bino bikombe by'isi, kino gikombe cy'isi na bino bikombe bibiri bikomeye byo ku mugabane wabo Copa America ebyiri, bose baracyahari. Mu yandi magambo ikipe y'igihugu ya Argentine iracyari ikipe yo gutinya. Abantu bareke kuvuga ngo yatsinze Angola nibyo, ariko n'uburyo imaze igihe yitwara yaba ku mugabane wabo n'indi mikino barimo bakina, iyi kipe y'igihugu ya Argentine iracyagaragaza ko iracyari mu bafavori, kubera ko ibyo bintu byose uko ari bine ngarutseho byose biracyubatse umusingi ikipe y'igihugu ya Argentine yubakiyeho kuva itangiye kuba nziza mu 2021. Lionel Scaloni yaratangiye akazi mu 2018. Ruvya ndongera akantu kamwe konyene kari no kumushyigikira, burana nashimira n'abashinzwe umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine ko batigeze basinzira. Iyo urebye ibigendanye n'imitegurire y'abakinnyi bakiri bato muri Argentine ubona ko iri hejuru. Uyu munsi turavuga iyi groupe yaba yisaba komando, ariko iyo urebye abashobora kubakorera mu ngata niba tuvuga ngo gero ni muri aba baturuniraho none ari muri Marseille ahagaze neza. Turavuga Yohani Fofu uko
byagenda kose n'umukinnyi wa national Giovanni Lo Celso nka nimugore yakinnye system ya defense ya batatu mediane ya bane ndetse n'abakinnyi babiri bari mu mugongo wa rutayizamu afata Nico Gonzalez amukinisha nk'umu wingback ndetse afata na Thiago Almada amukinisha indi couloir Lo Celso amwegereza Messi mu mugongo wa Lautaro Martinez urumva ni imikinire mishya yagerageje irimo cya kintu cyo kuvuga ngo ese uyu munsi ko Noel muri natameze neza ese ko Marco Sakunya uramubona atashye iwabo yaranakuze adahari ndabigenza nte aravuga ati reka nkoresha abakinnyi bahari mu mikinire ishobora kunganira Lionel Messi ari ikintu gikomeye buriya nakundiye Lionel Scaloni uvuze ikintu cyiza umukinnyi mwiza ari kuri kumwe n'umutoza mwiza Lionel Scaloni anageze muri national ya Argentine n'aya mazina aba makarista ntibari bitangaza na ba Rodrigo de Paul ariko agira uburyo aba bakinnyi bafasha Messi kuba mwiza na Messi kubera ko afite ya karite yo kubakinisha no kubapasa ni nayo mpamvu za assist uvuze 441 azifite azi kubapasa akamenya igihe ekipe ishobora gukora igitego na cyagiye ekipe iri nko muri transition vuga ngo ntabwo turagera mu gihe cyo gukora igitego bafite umuntu ushobora kubayobora muri icyo gikorwa akagira rero abakinnyi umutoza yifuza ko bamukurira mu biganza birebye uburyo Nico Paz ameze ari i Burayi muri Como ukareba Franco Mastantuano ukareba Gianluca Prestiani muri Benfica ukareba umusore w'umuhanga cyane Thiago Almada muri Atletico ukareba Joaquin Panisheri n'umusore wataka mu ikipe ya Strasbourg ukareba ba Emiliano Buendia uburyo ameze muri Aston Villa ukareba mwene nyino wa Makarista witwa Kevin Makarista n'umusore utwaye ikipe ya New Saint-Gilloise abantu baranamubonye mu defense Marco Senesi mu ikipe ya Bournemouth bivuga ngo sibye ya ekipe nziza afite sibye Lionel Messi ukiri mwiza bitewe n'uko umutoza azi uburyo amukoresha akamusigasira hari ikintu gikomeye bavuze twarebye match bakinnye muri World Cup qualifiers dusanga hari izo Messi atakinaga umutoza ajya gutangira campaign yabigarutseho yego Messi muri cyagiye babona ko i Burayi hari nako muri Amerika imikino ari myinshi muri Major League Soccer hari uburyo muri trêve internationale yo bari bukine match ebyiri cyangwa eshatu atari burenze imwe yego cyangwa bakareba bakavuga ati trêve internationale ntabwo isaba Messi mu buryo bwo kumurinda no kumusigasira Messi nawe yarabyakira ubona atari kuri pressure na rush yo gushaka ibyo bitego na assist hari ahaganira n'umutoza bakabyemeranya ukasanga Messi yigire mu biruko muri trêve internationale ariko ikikubwira ko bari umukinnyi w'ingenzi match agarutsemo byagorana ko isoza na gitego cyangwa assist usanga rero icyo kintu cy'imitegurire naragikunze cyane ubona ari nacyo batandukanira na Brazil iyo urebye ikipe y'igihugu ya Brazil umutoza Ancelotti yagezeyo aracyarwana no kureba ekipe uburyo yiha shape ariko aracyasubira no kuri babakinnyi ba Casemiro bakuze nawe yabaye nk'uwigo model arashaka ko ba Casemiro n'aba bavini n'abo bakinnyi ba Rafinha beza abakoresha akababyaza umusaruro kubera ikirero we yahise asubira kuri uwo model ari naho uwo yasimbuye yagwaga abakinnyi bari guturuka muri Brazil baratwereka ko Dorival Junior abakinnyi bavaga Brazil bajya i Burayi twarabibonaga ko ari level nziza batariho abenshi kimenyimenyi basubiraga iwabo cyane na Brazil yatangiye kwakira abakinnyi baturutse i Burayi bakuze bajya gusazirayo bikwereka ko babandi bava muri Brazil bato ntibahagije na championnat yabo n'abazi i Burayi ntibari kuri level yego rero contraire ikipe ya Argentine abavi Burayi bagiye nakava muri Argentine bagiye Burayi baratwereka ko bari kuri level nziza nawe ushidikanya kuri Mastantuano nawe ushidikanya kuri Nico Paz nawe ushidikanya kuri aba ba Prestiani nawe ushidikanya kuri aba ba Perone Maxime umudefenseur mwiza ba Thiago Almada nawe ushidikanya ubushobozi yego ba Nico Gonzalez de Sem baragenda bakatwereka ko uburyo bateguwemo ntabwo ari ukunyura muri River Plate na Boca Junior gusa ahubwo River Plate na Boca Junior ni inde experience bafatayo ituma i Burayi bazagenda baratinyutse barabaye abagabo kubera match baba barakinnye iwabo ibyo niho biragenda bigahura ukabona ko Argentine ikiri kuri level ikiri kuri top yo kubahwa no kwizera ngiyo rero Argentine ndumva ibyango byose mubibwiye abantu rwose hagati ya Argentine n'ikipe y'igihugu ya Angola mu kuyataza twerekeze ku yindi mikino